Uncle, sudah koyak ke Uncle? Guru pempengaruh, itu dia punya part-time punya hobi lah. Lantaklah dia nak buat apa? TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke, lantaklah dia mau jadi hero dalam social media tu. Lantaklah. Kau cakap kena beradab, engkau ada adab ke? Ini kerajaan mana ni ada adab ke? Sikit-sikit orang kritik saja sumbat dalam lock up. Lepas tu kena dakwa. Telefon kena tarik. Lepas tu the best part, MC-MC pun jadi ampu. Bagi ampu untuk ini kerajaan Madani, tutup akaun, tak tahu pergi hantar bulan mana. Ni saya cabar you lah. You cakap kan, budak-budak semua jangan buat ugutan. Saya tak takut, saya tak gentar. Kalau engkau tak takut, engkau bubarkanlah. Uncle, you bubarkan parlimen sekarang. Kita akan letakkan 222 budak-budak bebas ke semua tempat. Saya cabar you lah. Ni, Uncle, saya cabar you. Kalau you bubarkan parlimen, kalau you boleh menang, ini Pakatan Harapan boleh menang, saya salute you lah. So tak payah you nak koyak, you tak payah cakap pengaruh lah, budak-budak hingusan lah. Bagi chance lah. You letak you punya Pakatan Harapan punya kandidat, kami akan letak budak-budak bebas dekat 222. You berani ke? Ambil lah, tarik sautan ni. You berani ke? Tak berani. So you tak payahlah koyak. Macam budak kecil, budak tadika pula. Uncle, mature sikit lah Uncle. Tepuk dada, tanya selera lah Uncle.